Mahoro y'Imana nabane nawe we mukunzi ukunda ugakurikirana ibiganiro by'Umusaruzi TV, wo gukurikirana program y'Umusaruzi Ministries, ubwiza bw'Imana no kwera kwa Kristo kube muri mwebwe. Nitwa Adrien Habarurema, ndi mwene so muri Kristo. Nagarutse mu isengesho ry'umunsi muri ntumurekure Yesu ataguhaye umugisha. Ntago ndibuze gutinda cyane kuko mu gusenga nta bindi navuga uretse gusenga Imana. Gusenga niki? No kuganira n'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana tugiye gusengera muri Zaburi ya 90 umurongo wa 12 ndetse n'umurongo wa 15. Bibiliya iratubwiye ngo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twaboneyemo ibyago. Imana idufashe, Imana ibahire, ukuboko kwiza kw'Imana kubane namwe. Ni mu mwanya wo gufata Kristo tukamukomeza kugira ngo ntitumurekure ataduhaye umugisha. Gufata Kristo ni gute? Muririmbyi yaravuze ngo ndasigana ariko sinkutazi yonjya, niko Paulo yavuze. Ndatera n'ibipfunsi ariko simpusha, ndamarana no dutanguranirwa, ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye. Alleluya. Ubwo azampamagara ahagaze ku bicu. Hari igihe wiheba ukabona nta jambo, ukabona nta buryo, ariko Imana ikwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi yakubabarijemo n'imyaka waboneyemo amakuba. Simfite umwanya uhagije wo kugira ngo nsobanurire ijambo, mfite umwanya wo gusenga, ariko ndagukumbuza kugira ngo Yesu akwishimisha ibyishimo. Ni Mose wasenze isengesho, aravuga ngo twishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twaboneyemo amakuba. Hari igihe uca mu rugamba ukabona nta jambo, ariko Yesu ari mugari muri twebwe. Reka dusenge Imana. Urera urera Mesiya we, urera 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 Mesiya we, urera. Waraturinze mu kwezi kwa mbere twabonye imbaraga zawe, mu kwa kabiri twarakubonye, mu kwa gatatu twarakubonye waturamburiye ukuboko kwawe, twabonye Imana mu kwezi kwa kane, tubona Yesu mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu waraserutse turakubona, mu kwa karindwi uradusetsa turakubona, mu kwa munani waratwunamuye, mu kwezi kwa 9 waraturwaniriye, mu kwa 10 waduhagazeho, kwezi kwa 11 watubereye umurengezi, kwa 12 n'aka kanya ugiye kubana natwe. Turaguhimbaje Mwami, turaguhimbaje kare imbaraga zacu, turaguhimbaje kare Imana ikora bikomeye, turaguhimbaje kuri Imana imenagura ibicaniro by'umwijima. Haleba safodra, nta indi Mana ihwanye nawe, nta indi Mana yakora nk'ibyo ukora Data. Ibyo ukora birenze ubwenge bwacu, ibyo ukora birenze ibyo twibwira, ibyo ukora birenze ibyo dutekereza. Ndavuga gukomera kwawe, ndavuga imbaraga zawe, ndavuga ubutsinzi bwawe, ndavuga ubutware bwawe. Mwamurera, ndaguhimbaje, wagize neza kurinda abakunzi b'Umusaruzi TV, wabaye mu ruhande rwacu, twabonye ukuboko kwawe, ibiduhiga byari byinshi, ibiturwanya byari byinshi, wafashe mpiri amaboko y'ibitavuga Imana, wagiye twimana mu ruhande rwacu. None Mwami, aya masaha turaguhimbaje, uyu munota turaguhimbaje, jambo ryawe rirarema Mwami. Ntacyo twatanze Mwami kuba tugihumeka umwuka w'abazima, ntago ari imbaraga zacu Mwami, nta nubwo ari ubutware bwacu Mwami, ahubwo nuko watubereye insinzi Mwami, watubereye imbaraga Mwami, watubereye ibyiringiro Mwami. Twarakubonye Mwami, tududubiriza isoko Mwami. Mu gihe nk'iki ngiki turagushimiye, mu gihe nk'iki ngiki turaguhimbaje. Ntacyo twatanze kugira ngo tube tukiriho, nta nicyo twavuze kugira ngo tube tugihumeka. Hari benshi bapfuye, hari benshi bazimiye, hari imiryango yacu twabuze, hari inshuti zacu twagiye tubura Mwami we, twagiye tubura bakomeye, ariko turaguhimbaje. Uracyari mu ruhande rwacu Adonai, uracyari muri twebwe Adonai. Nyemerera
data, wongera ushyirwe hejuru kubera kuri Imana. Ibizima biraguhimbaza, abakerubi bakaguhimbaza, abaserafi bakaguhimbaza. Twifatanije n'ibizima, twifatanije n'abakerubi, twifatanije n'abaserafi. Tubonye Imana yacu yera, tubonye Imana yacu ikiranuka, tubonye Imana yacu ikora ibikomeye. Ndaguhimbaje mu ngeri mwiza, ndaguhimbaje kuri Imana ivuga, ndaguhimbaje kuri Imana ikora, ndaguhimbaje kutameze nk'abantu. Ndasenyagura ibicaniro by'umwijima, ndasenyagura imikorere y'abadayimoni, ndafatamira imbaraga z'ikuzimu, ndafatamira imbaraga z'abarozi, ndavunagura imikorere y'abasatanike mu mbaraga za Mwuka Wera. Turasenya ibicaniro by'umwijima, turaribata ibicaniro by'umwijima. Imana nihabwe icyubahiro, Imana niyamamare ku buzima bwacu, ongera wamamare mu mibereho yacu. Shyirwa hejuru umutangabugingo, imirimo yawe nigaragare Data. Reka ukwezi kuba ukwezi kwiza, kutubera ukwezi kw'imigisha, kugira ngo twishimishe ibyishimo twababarijwemo, kutwinjize mu migisha y'ibyo wadusezeranije. Gusenya ibihome by'abadayimoni ibyadukurikiye mu mezi atambutse, turabisibanza Adonaye. Iyerekane muri iki gihe Mwami, iyerekane muri twebwe, iyerekane ku mubiri wacu, iyerekane mu ngingo zacu, iyerekane mu biduhiga, iyerekane mu biturwanya. Tuvuganire Mwami we, tubere imbaraga Mwami we, tubere ibyiringiro Mwami we, cinzira Mwami we, tunezeze Mwami we, tuhagarare Mwami we. Turafata miri mikorere y'abadayimoni, turafata miri imbaraga z'abadayimoni, turasenya ibihome by'abadayimoni, turaribata ibihome by'abadayimoni, turatatanya ibihome by'abadayimoni, turafata miri ibihome by'abadayimoni. Imana niyerekane. Heladie foginandi drando fela drayo le glorio le clondo stongi drando liwa halifoliwe transodege segeno dry. Imana nishyirwe hejuru, niyo mbaraga zacu, niyo buhungiro bwacu, niyo byiringiro byacu. Ntiyadukoze isoni, nta nubwo ijya dukoze isoni. Ntabwo Yesu aryama, nta nubwo asinzira. Tubereye ibyiringiro, tubereye maso. Imana nihabwe icyubahiro. Iki gitondo turaguhimbaje, uyu museke turaguhimbaje, inkera turaguhimbaje. Tubonye ntawe usa nawe, tubonye ntawe uhwanye nawe. Iyerekane kuri Imana, isi yose ikumenye. Tuvuganire kuri Imana, ongera uduhembure kuri Imana. Wowe urera uri Masaya, urakiza uri Masaya, urabora uri Masaya. Turavugana n'imbaraga z'umwijima kugira ngo zihure na Yesu. Imikorere y'abadayimoni tuyifashe miri. Turabaha imbaraga z'abarozi ndetse n'abacwezi, turabaha imbaraga z'abarangi ndetse n'abapfumu. Turavunagura imikorere y'abarangi ndetse n'abakonikoni. Imyuka y'amahembe turayivunagura, imyuka y'aryangombe turayivunagura, imyuka y'abacuriye turayivunagura. Turavatamira imbaraga z'abashumura, ibiryo mu nyanja turabivunagura, ibigendera mu bicuku turabivunagura, ibigendera mu bikeri turabivunagura, ibituye muri mariyeri turabivuganagura, ibyo mu sirebanyi turabivunagura, ibigendera mu nshishi turabivunagura, ibigendera mu nkoko turabivunagura, ibigendera ku nkoko turabivunagura, ibigendera mu pusi turabivunagura, ibishumura turabivumagura, ibyo batongera turabicagaguye, ibyo bashumura turabicagaguye. Dushinganije amatelefone yacu Mwami, reka tubere isoko y'umugisha. Dushinganije akazi kacu Mwami, reka tubere umugisha. Dushinganije ibyo dukora Mwami, reka bitubere umugisha. Dushinganije diplome zacu Mwami, reka zitubere umugisha. Hari byinshi twagiye tunyagwa, hari byinshi byagiye bigenda, twagiye tubura akazi Mwami, twagiye duhemukirwa, ariko ongera utwunge Mwami. Hari ibyadukomerekeje, hari ibyaduhinze, ongera utwambike imbaraga. Turinde kuyembayemba, turinde gusa nk'abandi, turinde kugenda nk'abandi. Worship time Mwami, isaha yo kuramya no guhimbaza Imana. Ndagufasha aka kanya, ntabwo twakurekura kereka uduhaye umugisha, ntabwo twakurekura kereka uduhinduriye ubuzima, ntabwo twakurekura kereka uduhaye agakiza, ntabwo twakurekura kereka uduhaye imbaraga, ntabwo twakurekura kereka uduhaye inzozi nzima, ntabwo twakurekura kereka udukuye inzozi z'inzoka, ntabwo twakurekura kereka udukuye imiserebanyi y'abadayimoni, ntabwo twakurekura kereka udukijije amahembe, ntabwo twakurekura kereka udukijije ibigendagenda mu mubiri, ntabwo twakurekura kereka imigongo yacu yikijije, ntabwo twakurekura kereka amavi yacu yakijije, ntabwo twakurekura kereka umutwe wacu ukijije, ntabwo twakurekura utaduhinduriye ubuzima, ntabwo twakurekura udahagaze muri twebwe, ntabwo twakurekura utaturwaniye, ntabwo twakurekura utatuvuganiye, ntabwo twakurekura udasenya ibihome, ntabwo twakurekura utaritaguye amahembe, ntabwo twakurekura utaritaguye ibitega, ntabwo twakurekura karande
idahunze ntabwo twakurekura, musyigingiza atagiye ntabwo twakurekura, mpakaniye atagiye ntabwo twakurekura, utadusoreje amasezerano ntabwo twakurekura, utabanye natwe. Hela fori wela sekotromenodra. Ijambo ry'Imana rirarema, ijambo rimwe ku munyabwenge riba rihagije. Dukeneye kuduhindurira ubuzima, dukeneye guhindura amateka. Muri yambwiye ngo ntabwo nzi kujya ubigenza, nta nubwo nzi kujya ubikora. Aravanga icyo nzi ni kimwe, icyo nzi ni kimwe, icyo nzi ni kimwe. Iyo utegetse birakomera, iyo utegetse birakumvira, iyo utegetse ibiri mu nyanja birahunga, iyo utegetse ibiri kuzimu byigirayo, iyo utegetse amahema aragenda, iyo utegetse kansa ziragenda. Vugana n'uyu mubyeyi umukize, vugana n'uyu mugabo umukize, urwaye umugongo umukize, urwaye amaguru umukize, urwaye ibitego umukize. Dayimoni ndagutegetse, rekura ubuzima bw'uyu mugenzi. Dayimoni ndagutegetse, rekura amaguru ye dayimoni. Dayimoni ndagutegetse, rekura mu nda yiwe dayimoni. Dayimoni ndagutegetse, wewe watangiriye ibisubizo bye, ndagutegetse nona ingabo z'abamedi n'abaperesi naziritaguye nonaha. Isezerano ni iryacu, hela fori wedra, ndetse n'urubyaro rwacu. Isezerano ni iryacu ndetse n'abana bacu, turi mu murage twebwe. Haleluya. Umunsi wa Pentekote usohora bari mu mwanya umwe, natwe turi ku gikomba, turi guhamagara Imana ivuga, natwe turi ku gikomba, turi kuvuga Imana ivuga. Uyu museke turagufashe, iyi nkera turagufashe, aya masaha turagufashe. Ongera uhembura imitima mwami, ongera ukize imitima mwami. Abaguye umwuma bakize, abananiwe bakize, abaguye bakize. Mpemburira abasambanyi bakizwe, mpemburira abarozi bakizwe. Abarozi reka bihane, nibatihane ubaha agakiza. Haleluya. Ongera ubambera agakiza, ongera ubateremo imbaraga. Hari ibyabanamuye, hari ibyanamuye umuririmbyi, hari ibyanamuye umuhanuzi, hari ibyanamuye umushumba, hari ibyanamuye umukristo, hari ibyanamuye ngo bafashije abakene. Ndahamagara presence yawe, ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara imbaraga za Mwuka Wera. Saint Esprit, the power of God, imbaraga z'ubumana. Mwuka Wera kora imirimo, Mwuka Wera cagagura inzigo, Mwuka Wera cagagura inzingo. Abakobwa bazinzwe turababohoje, abo bazize icyangiro turababohoje, abo bateye mwami igisuzuguro turabahoza. Duhamagaye presence y'Imana, duhamagaye imbaraga z'Imana. Dufashe imyuka y'amahembe, dufashe imyuka y'ibitego, turavunaguye imyuka y'ikuzimu, turacagaguye imbaraga z'amahembe. Ndavuze gukomera kw'Imana, ndavuze igitinyiro cy'Imana, ndavuze ubutware bw'Imana, ndavuze guhembuka kw'Imana, ndavuze ubutware bw'Imana, ndavuze imbaraga za Yesu. Yesu uracyakiza, Yesu uracyabora, uracyatanga agakiza, uracyatanga ibyiringiro. Ongera wiyerekane kubera kuri Imana, ongera usenye ibame kubera kuri Imana. Senyera imbaraga z'ikuzimu, ndasenya utuzu two mu ndaro, ndasenya imyuka yo mu ndaro, ndasenya imyuka mu bapfumu, ndahangara imbaraga z'umwijima. Umuntu ukurikiranye iri sengesho niyakire gukira, niyakire guhembuka. Ibyamuhigaga Imana ibihige, ibimugenza Imana ibigenze, ibiri mu mubiri nibyigireyo. Pewosi oliwa transafola shatiwe trosedrome nodrandi oliwa shadela kolivele fola kodon sekedra halibe noti foliwele konsofedra holiwele nodra hedike tosidra. Jambo ryawe n'ubuzima, jambo ryawe rirahembura, jambo ryawe ni isoko. Tudubiriza isoko y'umugisha mw'uyu murima w'uyu mugenzi, tudubiriza isoko y'umugisha mu kazi k'uyu mugenzi. Waruguye umwuma musuri, inzozi zipfuye ndazifata mpiri, inzozi z'abapfumu ndazifata mpiri, iz'abarozi ndazifata mpiri. Turi ku Musaruzi Ministries, turi ku Musaruzi Ministries, turi ku Musaruzi Ministries. Turasaruye iby'umumaro mwami, turasaruye iby'imbaraga mwami, turasaruye ibyo guhembura mwami. Abanyabyaha bihane mwami, mbabariro ngwingingi, umera abantu agakiza, umera abantu agakiza. Dore baraguye, dore barapfuye, dore barashize. Yo, abantu barananiwe mu rugendo rwawe, abandi bakutse amenye muri urugendo, abandi barasitaye Adonai, ariko beriko tosa fadra. Bibiliya yaravuze ngo wongera ubwire Ezekiyeli ngo yakongera akabaho. Urayabwira ngo nuguri mwivato ongera ubeho, ongera ubesheho abantu bawe
Helalidrayi, himbazwa Adonai. Ngerera ko uyu murwayi akire. Yumva ijwi rimukomangira rimubwira ngo ndakize. Yumva rimubwira ngo ndabotse, nimugeraboke. Abo bafungiranye mu bituro mu buryo bw'umwuka ndabakuzayo. Abo basize mu masanduka mu buryo bw'umwuka ndabakuzayo. Abo basize mu ndobo bagapfundikira ndabakuzayo. Abo bapfundikiye mu mabuni ndabakuzayo. Abo bagendana mu bicupa no mu macupa ndabakuzayo. Abo basize mu marimbi ndabakuzayo. Abo basize icyangiro ndabakuzayo. Abo basize igisuzuguro ndabakuzayo. Vugana n'uyu mutima uhangayitse, vugana n'uyu mutima unaniwe, vugana n'uyu mubyeyi waguye isari, vugana n'uyu muhanuzi wananiriwe mu rugendo, vugana n'uyu mushumba wananiwe mu rugendo, vugana n'uyu nguyu urara inkera, uyu nguyu urara uribwa umubiri. Oh haleluya! Hari ijambo rirema, hari ijambo rihindura ubuzima. Biteho. Bible yarambwiye ngo nimwikoreze Uwiteka amaganya yanyu, kubera ko ariwe wita kuri twebwe. Ongera twiteho. Urakoze kuri Kristo, urakoze kuduhembuye, utwinjije mu mashimwe, mu mbaraga za Mwuka Wera. Amen. Imana Data ibaha umugisha. Niba wumva tuzakomeza ko twabasengera tugasenga, tanga icyifuzo muri komenti cyangwa uduhamagare. Imana ibahezagire, udushyikire mu murimo w'Imana uko Imana igushoboje. Nitwa Adrien Barurema. Reka mbabwire ngo God bless you. Nawizana kurinda ntacyo tukibaye, dushonje duhishiwe, nzabishyira mu muzingo, vuga ineza nabonye, maze abanjye bazaza bage bakwirahira. Nzavugamo rwa rukundo rudasanzwe wanyeretse, nangariza imisozi, zina ryiza wamaye. Inyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye, ugenda ukora genda mbivura. Ariko icyo nabonye, nujya ubasha kubeshya, ukarugejeje ubereye amashimwe. Indirimbo ntabwo ari iya nyuma, ntabwo nzaceceka kandi ugikora. Ndetse inyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye, uko ugenda ukora genda mbivura. Ariko icyo nabonye, nujya ubasha kubeshya, ukawugejeje ubereye amashimwe. Iyi ndirimbo ndirimba ntabwo ari iya nyuma, ntabwo nzaceceka